Assalamu alaikum, urmаттуу мекендештер жана Бай ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 7 ноябрь 2020 жыл Куршап мал базарындабыз. Тактап айтканда, жылкы мал базардын алдында. Бүгүн да болсо силерге жылкы мал базарды чогуу тартып, чогуу көрсөтмөкчүбүз. Жылкылардын аздыгына байланыштуу. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Нал 4 асы 81 миңге bağlı. 81 миңге бербей атат. 85 бердip 80 миң сурап атышат. Ал баа болуп базардын эмеси болуп атат. Сурап эме болуп атышат. Базардын эмесин бер деп 81 миңге сурап атат. Урматтуу катталуучуларым, мыналы жаңы асы 100 миң сом дейт. Бүгүнкү күндөгү Куршап базарындагы жаңы асы аттардын баалары 100 миң сом дейт. Базар эми келдим дейт, сурай элек дейт. Азыр базарга келип эме болот экен. Канча досуңар досум? 70 а? Канча жашы? Орто? 4 асы дейт. 4 асы 70 миң сом болот экен. Базар канчага сурады досум? 65? 55'ke suraптыр базар. Базарыңа. Ака канча додасыз? Сатасызбы? Наркысычы? Канча додасы оларда? 60'tan surada 55, 60'tan. 60-55'ten surada atken. Bu tay okşayt ha? Kunan. Jandagыча? Eko bir kunan deyt. Eko teң ушул. Канча 60 отасыз? 60'tan бербей атасыз. Өзүңөр 70 отат экенсиңер онда? 70 деп 60'tan бербей атат экен мынал. Кунандары экен эко тең. Эко тең ушул 70'ten башталат экен. 60'ка бүтпөптүр. Урматтуу катталуучулар, мынал кунан 250 миң сом дедиң сен, а? 250 миң сом деп атат. 250 миң сом. Канча сурады базар? Öldü degende. Базар 400 бар. Базар эми келдим дейт. Сурай элек экен. 250 миң сом дейт. Бою 170 чыгат го дейм а? Бою 170 чыгат экен, а? Boyu 1.68. 1.68 ошо 170ге жакын экен мына. Боюнда көрүңүздөр. Адам бойлуу. Кыргыз парода экен. Башка эч мындай аргындашкан эмес, таза эле кыргыз парода деп айтып атат. Алабыз. Мыналы 2 асы ат 150 миң сом дейт. Улагы бар бага? Улагы бар дейт. Улага да кирет дейт. 150 миң сом 2 асы. 2 асы дешти. Базардан азыр сурап атышат. Канча сурашты ага? 100 миңге бербеді. 100 миңге бербей коюптур. 150 миң сом деп атат. Мыналар B5 туган B дейт. 70 миң сом кеми бар дейт. Базарга азыр кирди. Эмени басын, базар басы сурай элек дейт. Базар сурай элек дейт. Азыр кирдик дейт. Теппей бага? 5 туган B. 70 миң сом кеми бар. Бүгүнкү күндөгү Б'нин баалары ушул 70 миңден башталат экен. Эми эмесине карап, бет салмагына карап. Кийин бол, ошодон кийин болду ана. Мыналы бышты байтал экен. Азысы жок. Б болуп кетет да нарагына. Мынал бышты тай дейт. 65 миң сом кеми бар дейт. 65 дедиңиз ака? 65 дедиңиз а? 65 миң кеми бар дейт. Дүйнөйдү таркап кетти. Ака базар канча сурады? 60'tan коюп берди. 60'tan коюп бер дептир, бербептир достор. Бүгүнкү күндөгү бышты байталдардын, тайлардын баалары. Достор, мына 3-4 тууган Б 80 миң сом деп турат. Бүгүнкү күндө базарда 80 миң сом 3-4 тууган. Базар сурай элек дейт, азыр турам дейт. Базар баасы билине элек дейт. 80 миң деп айтып атат экен өзү. Мынал кулуң
1 жаш болуп калды дейт. 50 миң сом кеми бар дейт. Базар канча сурады ага? 43 сураптыр, бербептир базарга. Aka беби? Досун беби? Беби. Канча досар? 100 отабыз. Кулуну менен жö? Пулны. Кулуну менен 100 болот экен. Бу канчачы кулуну? Жаңы туушу дейт. 100 миң сом кеми бар дейт. Азыр базарга сүйрөп кирип атышат, эми кирди мына. Кулун көрүңүздөр. Кулун эркек бургачыбы? Эркек экен. Мына куландар 65 миң сомдон дейт экону. Мына беркисин 52 сурады дейт базар. 52 миң сомго бербедик дейт. Жанындагы деле ушул 65 миң дейт. Дагы ушул сурасаңыздар базар турат дейт, сурай элек дейт. Бүгүнкү күндөгү куландардын баалары. Мына эки кулуң эко бири 70 миң дедиңиз, а? 75 миң сом көрөн дейт. Базар канча сурады ага? 60 сурады экен экөнү. Эркек кулундар эко тең. 75 миң сом кеми бар дейт. Дыйканчылык экен да? Тутуп келиптир дыйканчылык дейт. 75 миң сом эко. Жакшыбы? Базарны берсин ага? Канча өрөсүздөр ага? Канча өрөсүз? Şey дейт. Базар ушундай достор, турчу дегенде бир аз кое турасыз баа болуп атканда. Достор, мыналы тайлар 60 миң сом дейт эко. 30дан тура келет экен. Эркек тайлар, а? Эркек ургачы дейт. Ургачы тайлар 60 миң сом дейт. Мынага Кудай зарыгын сатпай жүрөм мен. Өзү байлап ал дейт. 42 байлап ал. Жок, бир шерик болгон жок. Мунан. Калтатай 42 байлап ал дейт. Наркысын 45 миңге байлап алышын баасын айтат. Бүгүнкү базар айөз айтып атат. Наркы эркек. Эркек бул 45 миңге байлап алды айтат. Жанындасы ушу 42 азыр сурап атат. 42 наркыны 43 сурап атат да. Наркыны 43 байлап алайын деп сурап атат. Азыр базар болуп атат. Достор, эркек кулуңдар 27ден дейт. Экону. Эркек ал мен балдар. Ака, базар канча сурады? Сурай элек дейт. Ушул 27ден деп турабыз дейт. Ака, буңуз канчадан дадыңыз? Эркектер? Эркектер 30дан дейт. Мына уже чаңыта баштады, кичинекейлеп туруп. Канча сурады базар ака? Сурат дейт аркылы ана. Эркек кулуңдар 30 миң сомдон дейт. Бүгүнкү күндөгү кулуң шикей калтатай баалары ушул 30дан жогору болот экен көбүнчө. Эмесине карап, боюна карап. Урматтуу катталуучулар, мына ургачы эркек кулуңдар 25 миң сомдон дейт. Үчөө тең. Ака канча сурады базар? 21ден сурады, бербедиңиз, а? 21ден сурады, бербедим дейт. Артында мындай көрсөтө кетейин. Бир 6-7 айлык кулуңдар экен, эркек. Достор, мына картатайды 80 миң сом додат. Базар канча сурады ага? 65 миң сураптыр базар. Базар бербептир. Бул бой чоң ака, обычный породабы? Карабай эле. Карабай эле обычный порода экен. Урматтуу катталуучулар, азыр сиздер жылкылардын Куршап базарында болгон баарын көрдүңүздөр. Азыр эми бука, кунажын, саан уйлардын бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Жана лайктан басып, колдоп туруңуздар. Жаңы көрүп аткан катталуучулар каналга катталып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Мына 1,5 жашар бука 70 миң сом дейт. Базарда баасы. Канча сурашты? 60 аркы сурап атат дейт базар.
50'den sonra şu bazar sıraydı deydi, 50 60 deydi, özü 70 dep turatken. 1,5 yaşar buqa. Dostlarım bunal buqa 65 milyon, 75 deptir. Yaş kança? 1,5 yaşar buqalar. Ekoten şu 75'ten turadi. 75'ten kemi var deydi. Bazar kança suradı? 65'ten suraptır bazar. Ben aytqandayla suraptır. Beripti 65'ke. Buna Reford parodası. Aka yaş kança? 1,5 yaş Reford. 100 ming so'm odatgan. 80 ming so'm bazar suradi, berbey qo'ydi. 100 ming so'm. 85 bin mi? Siz 85 verdiniz be. 85 tabi vermekte. Altıyan verdi, vermedik mi yedi? Dostlarım da 2 yaşar buqa 120 ming so'm deydi. Bazar 95 ming so'm berdi deydi. Bermedin deydi bazar. Bunal jandağı da şunday baka. Bu da 120 deydi. Bu da 2 yaşar bar ekan ha. 2 yaşar deydi bu da. 120 ming so'm. Bazar surayt deydi. Dostlarım al 1,5 yaşar buqalar 65 ming so'mdan deydi. 3 öteng. Mına kişinkey yer hakkında qancha bu? 60 kam var deydi bu. Bazar qancha suradi? 58'den sonra oldu. 58'den suratgan bazar. Bazarni jarsin aka? Bugungi kunda 1,5 yaşar buqaların bağlары şu 65'ten 7'ne qarab bağ oldu da. Nal 1 yaş, 1,5 yaş, 3 buqa 70 dediniz ha? 70 ming so'm kemi var deydi. Eti dağımday orta, öte ağrı emas. 70 ming so'm. Bazar qancha suradi aka? Hazır geldik. Hazır girgiziptir. Bazar suraylik deydi. Hazır yerде көрүп атышат hazır. Dostlar, mınal 2 yaşar buqa, esi 80 ming so'm da odatken. Alarman 70 ming so'm beriptir. 70 ming so'mga berbey atат. Hazır bağ bolup atat, eko bağlaşıp turat. 2 yaşar buqa. Mınal surançlar boyunca көбүнчө 1 yaşar buqalar tart dedi. Mınal 1 yaşar buqa 60 ming so'm kemi var deydi. Bazar qancha suradi dosum? 50 suradi, berbeptir 50'ge. 1 yaşar buqa. Артынан да көрсөтүп коеюн. Урматтуу катталуучулар, мынал 1 yaşar buqalar, mınal 3-4-өө 45 ming so'mdan kemi var deydi. Optimalsa dagы. Daha kemayıp beririz deydi optimalsa. Ha mınal ekö 35 ming so'mdan kemi var deydi. Bugungi kundagi ушул 1 yaşar buqalar мына etine qarab bağ болуп атат. Eğer optimalsanızlar 4'ünü 45 mingden şar beribirem deydi. Kemaytip dagы. Mınal 35'ten eko. Mınal 1 yaşar buqa 50 ming so'mdan kemi var deydi. Mına eko öteng. Qancha suradi bazar aka? Bazar suraylik deydi. Azır surabız deydi. 50 ming so'mdan kemi var deydi. 1 yaşar buqalar. Артынан да көрсөтүп коеюн. Mınal 1,5 yaşar buqa 60 ming so'm kemi var deydi. Bazarga emile geldi deydi. Çetinde turatken 60 ming so'm kemi var. Mınal 7 aylık erkek torpoktor 40 kemi var deydi. Bazar qancha suradi aka? 34 suradı. 34 suraptır, berbeptir dostlar. Bugungi kundagi 6-7 aylık erkek torpoktun bağlары 34 suraptır, berbeptir. Mınal 7 aylık erkek torpok 45 ming kemi var deydi. Bazar qancha suradi aka? Bazar qancha suradi? 38 suradı. 38 suraptır, berbeptir. Mınal 8 aylık erkek torpok 45 ming so'm deydi. Alarman 40 ming so'm beriptir. 40 ming so'mga berbey atadi.
25 mingden kemi var. Mına kişikeyinden başladı da. Çoğuçu. Çoğu erkek torpaq ekan 40 ming so'm. Bu bir 6 aylık var ekan aka. 6 aylık erkek torpaq 40 ming kemi var. 25 deydi. Bazar qancha so'radi aka? 21 bin. Mına kişikege 21 ming so'radi. Çoğuçu 36 so'radi, berib beribdir. Bazaringiz bersin aka. Urmatlı qattavchilar, mına 6 aylık urg'achi torpaqdir. Mına ekon qancha desa o? 28 den deydi. Nol üçüncüsü 33 ming so'm deydi. Çoğuroq ekan, boyidagi savlatli. Qancha sırada aka bazar? 30'a yakında tutulады. 30'ga yaqinda turadi narxini. Ekonchi Öyle 25'ten azırak. 25 dan azroq so'rabdir, berib beribdir. Aslında 25'ten üstünde. 23 üstünde so'rayotgan, berib beraman deydi. Daha kishi emesi var deydi. Bazaringiz bersin aka. Hurmatlı qattavchilar, mınal bir 6 aylık var ekan, 6 aylık urg'achi torpaq 30.500 ga baylab oldi aytib o'tgan. Bazar qancha berdi? 28 yarım. 28 yarım beribdir. 30.500 so'mga baylab oldi deb qo'shil ba'da turadi ekan. Bugungi kundagi 6 aylık urg'achi torpaqning ba'lari. Hurmatli qattavchilar, mınal 1 yashar bar ekan aka. 1 yashar unajin 45 kami var deydi. Bazar qancha so'radi aka? 40 so'rabdir. Narxi 35 deydi. 38 lira. 38 so'radi. Bunun 1 yaş bo'ldi qancha bo'lib qoldi bu? Bu hem de bu sap kaçakrak bu paradı. Ha, bu paroda bu qashqaroq deydi. 38 so'rabdir, 35 dan. Berib beribdir. Bazaringiz bersin aka. Hurmatli qattavchilar, mına soyishqa qisir unajin deydi. Qancha desa o? 55 kam var. 55 kami var deydi. 55'ten koy verim dedi. 75 dan qo'yib bergan. Qancha so'radi bazar? 55'ten 1-2 min koy verim. Ha, direkt mingga qo'yib berasiz. Bo'ldi, o'sha bilan bitat deydi. 53 bolsa kim bolsa baraka. 53 ga baylab ketsin deydi. Barakani berem deydi. Etga yaxshi kana o. Koy verim ne adam. Bunal tuyelek unajin 60 bin kemi var dediniz ha? Qancha so'radi bazar? Azar sıra yiyeyim mi çıktı? Hozir olib chiqdim deydi. Bazar so'raylik deydi. Unajinning ba'lari shu 60 dan boshlayotgan. Demesine qarab, savlatına qarab aytganda, ha, parodasına, savlatına qarab, etine qarab bağlıda bugungi kunda. Bunal soyishqa unajin 45 ming so'mga alındı. Soyishqa deydi, hozir bo'z emas deydi. 45 ming so'm deydi. 45 ga deydi. 45 ga deydi. 45 ga olibdir. Hozir bayloqda al. Bunal unajin bo'z emas deydi. Hozircha belgisiz deydi. 55 ming kemi var deydi. Hava qancha berdi bazar? Ailem жақсы alım. Hozir bağ bo'lib o'tgan, videoga biraz ыңгайсыз bo'lib qoldi. 55 ming kemi var deydi. Bunal tüele kunajin hozir bo'z emas belgisiz deydi. 60 ming kemi var deydi. Boyu bunday cho'ng ekan, savlatli, uyg'isa cho'ng uy bo'la turganday turi var ekan. 60 ming kemi var deydi. Bunal unajin 55 ming so'm deydi. Bo'z emesi belgisiz deydi. Bugungi kundagi unajinning balari shu 55 ming, 60 ming emesine qarab, bunal biroq cho'ng savlatli unajin ekan. Uyg'istonдағы bolchuday. Bunal ko'ringizlar, cho'ng ekan. Bunal iki unajin bo'z deydi. 55 ming so'mdan kemi var deydi. Bazar qancha so'radi aka? 50 dan so'rayotgan, berib beribdir. Daha biraz bar deydi. So'rab ne olsa bereriz deydi. 55 ming bo'z unajinlar. Bunal birinchi tuşu 85 ming so'm deydi. Ya 75 dedin ha? 85 deb qayrayla bor. Canlar emas. Urg'achi torpaq, erkek ekan torpog'i. 75 ming so'm, jan ochma.
bir tuğan. Hurmat katalışlar mı? Sağnoy torpoğu erkek. 90 bin som deydi. 90 bin som kemi var deydi. Nal ikincisi diyecek ha? Burada ne 90 kam? Bu da 90. Torpoğu erkek eken ha? Torpoğu erkek deydi. Bundağı. Bu da 90 bin som kemi var deydi. Bazılar surayt deydi. Sütün bilmeyim deydi şu. Algan okşaydı. Süt kaça litre süt vererini bilmeyim deydi. Nal Sağnoy torpoğu urgaçı 90 binge berber mi dediniz? Kaçınız? 100 lira. 100 lirayken 90 binge berbeptir. Sütün Caylo'dan geldi de sağgan emesmin bilbeyim deydi. Az bazarga çıktı deydi. Caylo'dan gelgen boyunca 90 bin somga berbeptir. 100 bin som dodan. Birinci tuşu eskideki deydi. Hurmat kattalıçlarına Sağnoy 80 bin som kemi var deydi. Torpoğu urgaçı erkek bak ha? Özüm takıyorum. Erkek torpok mu? Erkek tek. 80 bin som. İkinci tuğuşken. İkinci tuğuşun 80 bin som bugünkü günde var. Torpoğu erkek eken kızlar. Kan pazar mı versin satıyor gün ha? Hurmatlı kattalıçılar Sağnoy torpoğu menen torpoğu erkek eken. Birinci tuşu deydi. 3-4 litre süt beret deydi. Basın kaça 85 dediniz bak ha? 85 bin kemi var deydi. Pazar kaça sırada? Pazar sırada deydi. Torpoğu Allah bu kaken erkek torpoğu bu dedim o. Nal Sağnoy torpoğu menen torpoğu urgaçı deydi. 70 bin som kemi var deydi. Bugünkü gündögü torpoğu urgaçı olgan Sağnoylar birinci tuşu 70 bin som, 75 bin somdan uşintip kemi var deydi. Bunacındagı, uydundagı emesine karap, etine karap, semiz arıktığına karap bağ boladat. Hazır 70 bin kemi var deydi. Koyup berem deydi. Nal özgöçe Sağnoy özgöçe dep koyduk. Torpoğu urgaçı mı erkek bakın? Urgaçı. Kança 75 dediniz mi? 75 kam var. 75 kemi var deydi. Birinci tuşuken. Kança süt beret? Sütü уже bayı başladı. Bayı başladı deydi. Уже boz eken. Alsanızlar уже жазға туып аткен да құда қалса. Жазған өтіп. Жазға жетпейле туйткен дағы. 75 binге алсаңыздар, ұтастар, туғандар. Бүгінгі күндегі жақшы айтыптыр. Байту ака. Hurmatlı kattalıçılar, mınal Sağnoy torpoğu menen torpoğu erkek torpoğu eken. Anan özü dağı boz eken. İçindegisi menen 5-2 balası oladı deydi. 100'den koyup berem dediniz ama? Kişine koy beni. 100'den kişine koyup beretken. Bazar kança sırada var? 95 lira. 95 sırada berberiptir. Kişine koyup beretken 100'den. Kança süt beret alamaz mı? Özü ne güzel. 3-4 litre lazım. 3 litre beret hazır şu tapta. 3-4 litre beretken. Yunus boz. 100 bin. Bunda aytkanda 3 torpok, 2 torpok, 1 uyda. İçinde уже içi çoğun lem olup kalıptır. Kıylarlı, жақындап kalıptır. Bir жаңы жылдан өтіп туйт. Hurmat kattalıçılar, Sağnoy tuğanına bir 20 gün boldu deydi. Torpoğu urgaçı erkek bak ha? Urgaçı torpoğu eken 110 bin som deydi. 4. tuşu dediniz ha? 4. tuşu deydi. Hem uy özü çoğun eken dayı. Çoğun uy bol emesin eken 4. tuşu. Kança süt beret aka? 10 litre süt beretken. Bunun sütünü sağ öyle satsanızlar aktap koygu da bir yıla. Nal Sağnoy tuğanına 1,5 ay oldu deydi. Torpoğu erkek 75 bin som deydi. Bunun kança süt beret? 5-6 litre süt beret deydi. 75 bin som. Жақсы ба? Bazarınız yarısın aka? Hurmatlı kattalıçılar, sizler bugün жылды тай, пулун,
Жана ошондой эле саан, уй, бука, торпоктун бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментария калтырыңыздар. Каналга жазыла электер, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.